yaman di ragragsak ko, di pambaram nga agpalpalalo, yan tangay keteng karik itinapod mo nes manti agayat ingganat kong pagulbyat dagi di abuk-bukel ngain masetas mo awanen ketawandan nga mauray ko da nagtubod amin ngem pasigdaan nagango nagbalinda aminen biyag ko nga sa bidong ko ngem uray pay nukuna lumayan anus mo di agayat na pudno tila idaw-dawat ko di nakadirubo no awan let mauray mo nga sumbat dayta ayat mo dagi di abuk